Hello guys, welcome back kan bolin tu ni hin Lamka kamu khalo namun gamwang hin Lamka bazara ko na hin aga gam thal thimin na ai wangin Lamka sungi zat ve kichi wangin chlai mun hi ka gam khapu en anom ma en nom ka sama ma en ke se en kamit ta kan mu ding chu pamai ka sa en na nang hon jong na hin mu diu ka dei je din khat ve video chom sa ha jong le vlog ti dam chom cha yong na neo khat in kisa dan pipi style la kisa ham ti ham to nan vet saving yo anu me guys amun wang hi piga tu to as ka hai milte joting asunga location ho hen dong tang na chi le lang te amul le lang te wang hen na gam wang gam la thimin pipi le amun chi ke se sen kamu sangin no ho jong nan vet saving yo le langa khu auto kong tu len na chelai ge kongen laya ko na hum lut le gala chi ga ve leo chen asu in hi gala ga ve ding ha ima cha hi pu na ai wanga don just a book by its cover ki tio ko don't judge a book by its cover ki ti ko nan ve saving e guys lai dong kol bule ipp ho ai ke bolen choi hung lin han lang ne phalan no tikit tang chi polang he che hin na guys yong le asung ana ve ho ti ong khud he. Oh my god guys, we have in here. See we have in lang. Everything decor. Selai album video ho selanga ho we have in here. Mun kisip dan, pipi dan ho. Oh my god. Bang kima lung awi idan kathiam pikase nam khe pui nitum kon vai chi aphat hi tai nitum kon vai chi phat hi tai ti na hem khat ning te you oh elmon gang te elmon gang te em elmon gang te everything design yang jo thing bo ho en lang en hen lang le yam ti le thing khu chum nai nei mai thiu hin na long la min la ya design ga khai chi e ho hi in dung wa nam kol ke khai ki za cha na min na tong te tia ai het kha jom ta ki za cha ai wa ngai che la ya emergency style my style hai on guys bang bit chang dim se ne guys sung kane khop se ni ki ya ding in wang pathian nai in aphai this laugh here cat give no vale guys khat ve kitchen asunga ve hote chi hi akot si akot hen na akot let's go oh wow. Wow. Mazau sih. Guys, cewek khang phe aku na he. Gam legu mul helang thing na lo na ga vet no. Lai aku na gadam. Guys. Chin veta vinia. Anom ka dida ina hi khang phe aku na dop ang chi in sung lang chi sum su na ho yang me guys sum kan su ding hi guys ka tham ngam he na
cái số xe khai hàng là cái chỗ gấu đinh khát lòng ôm hẹn guys tôi lại hàng thả tắm cái tay này lâu điều tan chỉ kêu anh tập cung nè anh lâu là tập sợ tập cung tin cả cô vin lại kẹt li ho anh lâu là kita chơi ipi chụp bel ipi kita ai tay apa chứ không bel che na bel che na chị e lung thu ấy nghe chị xuống lung thu enjoy chú chắc sang cái gọi tiền suri guys cái用cần xây hi amun hi lai si chắc sang ai tan chỉ wang hi lung thu thì thing ho cái tí nữa nè en no mama guys ga về bên nè chỉ hi thi bom chỉ là he sagop ngop ho ai lo le mal cho tham ga khai la tui cái đằng chiều ấy thì là dope hay tan na bị ham en chỉ ha cái guys chắc con cái khai nó về bên nè nằm tận sen oh langa cùng là bel thì coi nó hồi cái tông chắc con oh my god nôm tama gần ra chị nhá guys tiếng là chỉ lăng về bên nè oh my god guys nôm vào tan à hi phone à huay đàn hi cái hết thì bị sẽ là bên namu no momon hết no momon leo amu này hung vin long về wa mà dấu xí designer hi mà dấu xí decor ấy ngon decoration nghe này no kita así ahil chit gì cái nụ đòn chưa to còn tiền gang găm mi giáp lại tùy talk less walk more oh my god cái này xin là khát tao hại nó tụ gạ chú ạt đinh này nó tụ gạ chú ạt đinh này nó to gạ chú ạt đinh này tiêm thì xin đâm lại này khô út chắc thil atame dị băng cả zoom poi dị băng cả zoom poi guys tiếng cho hố sờ hố chăm pong địch tắc guys làm nó gọi cái biệt thiệu hả vậy thu tắc guys chăm con anh tận lối cái gì elmon tên hông thiên lung in cái gì nào chim thề lâu isu hey cha thu ta chun hun zalian sa ina pacha guys pacha belo về bên nhà abo na thing ting oh guys table về abo wow oh guys kasiam sa na hiu a hun en khol kating hun panpi kating hun hum bit inka isai 464 chim vật vụ guys Martin
hello na lartin guys insung ang insung tour insunga tillilo kata ka 6 pack guys pola nga kaloi ho kin di ingkin insunga vlog nun ta kan bo kat everything design oh guys chew presented to L1 Gangte presented by COC and all rank 12 Assam Regiment. Rifle, okay. Silang polang. Guys, background ako na ignore lang aso nga video kan ka ko so ay na biyabin so lipat si Colonel of the Assam Regiment and Arunachal Scott. Okay. It's in Nepal. Assam Regiment here di dana. Ini pawang nompon na guys sa mga kimusa ding ablim amel ho kimusa din nompon. Si acho. Kan kimusa lo po lang na ato hipon mo niya. Mga abo na ha ma ini pa ni kisip he oh. Guys, room tour kan bol hay langwang ko tila bedroom ay tanin bol datang kating khat datang kating nom valval hamo pau dan style hong do di de anok dan kasi chim thi pui sila nga shooting ka ball wa kakina di iya mo ini team lang guys guys, look. Oh my god. Nalwale guys. So kita ho amun venum ho amun visit ho dinga he. Tuinom kopi part 4 anak lang pen hen. Tuinom kopi jong lalin na amun henom oilai mun ham tia na do ding chu ya de thinlung in tuinom kopi part 4 thinlung in chu lai ham thinlung in na me pa thinlung in chu lai ham in mi ga dong liao chun nan si pi ta lin adela na sa mo ngi guys over guys thinlung ina setting kong ki chai ki ta vin ipisin ka ga bol ham wang ka ken su sa lo sin ka bol liao na nen asu sa lo in kong ki chai in ta su sa lo wa ka wa do ding
อสุสาอมโลหลายขัดกันสุดกิดเดียวอสุสาของกิดโลโถเดียวเห็นน่ะเฮติอาจูมาโยสิมาโยสิอสุสาอมโลตัวคันทุเซยองอสุสาอมกิดโลอสุสาอมเฮกวยตางอ่อง guys อสุสาก็มอลำปีอสุสาอมกิดโลน่ะอสุสาก็เฮอสันก็อเมก็อสุสาก็กิดก็กวยก็อสุสาเห็นกับฝนอสุสาเฮกวยตางอ่อง guys อสุสานมหุเวนอย